Zdravo svima, ja sam Tina. Dobrodošli na još jedan kratki čas joge. Danas ćemo da radimo najviše na otvaranju grudnog koša i ekstenzijama kičme. Spremite sebi da imate pri ruci kaiš ili nešto slično kao zamjenu. I možda će nekome trebati blokovi ili ponovo nešto slično kao zamjena. Eto. I možemo da počnemo. Počinjemo danas u položaju marđari. Šake su ispod ramena, koljena su ispod kukova. Odgurujemo se rukama u pod. Donji stomak je blago uvučen, kičma je izdužena. I krećemo sa dugačkim udahom. Spuštamo karlicu ka dole. Izdužujemo kičmu, otvaramo grudni koš, ramena nazad. Podižemo lice ka plafonu. I izdah. Kontrapoložaj. Zaoblimo leđa i dalje se odgurujemo pod, razdvojimo lopatice i glava slobodno pada ka podu. I nastavimo ovo još par puta. Dugački udah i dugački izdah. Udah, izdužujemo kičmu. Imamo osjećaj kao da povećavamo prostor između pršljenova. Opuštajući izdah. Priljubimo stomak uz kičmu. I još. Možemo da uradimo isto to samo bočno. Pomjerimo ruke u stranu. Dugački udah. I izdah. Zaoblimo leđa. Pređemo na drugu stranu. I ponovo udah. I izdah. I pratimo svoj dah. Dugački, smireni udah. I dugački, opuštajući izdah. Vi koji ste radili udžaj i dah, možete sve vrijeme dok vježbamo da dišete udžaj. Pa se vratimo u centar. I ponovo provjerimo da se aktivno odgurujemo rukama u pod. Leđa su sad prava, donji stomak i dalje blago uvučen. Idemo da kružimo čitavim trupom. Idemo naprijed, strana, nazad i druga strana. Dišemo. I osjetimo kako nam je izdah svaki put prilika da rasteretimo tijelo, da izbacimo napetost. Pa promijenimo smjer kruženja. Provjerimo da nam je lice potpuno mekano i opušteno, bez grča. I zaustavimo se u centru. I na trenutak ćemo da se spustimo u položaj balasana, položaj djeteta. Opustimo čelo na pod. Ili ako nam više prija stavimo šaku ili 2 šake ispod čela. Ruke mogu da ostanu ispred nas ili da ih spustimo niz tijelo. Koljena mogu da budu savijena ili raširena. I par trenutaka se ovdje opustimo.
Još jednom provjerimo da nam je lice potpuno mekano, da su vilice opuštene, usne, obrazi, oči. Pa se vratimo u položaj marđari. I sad idemo u položaj koji se zove pas koji gleda dole. Šake su aktivne, prsti rašireni i pokušamo da što više aktiviramo čitavu površinu dlana. Aktiviramo i vrhove prstiju. Odgurujemo se o pod, zaoblimo prste na stopalima. Ispružimo ruke, izdužimo kičmu. I sjedalni dio guramo dijagonalno ka zidu iza sebe. I idemo naizmjenično savijamo jednu pa drugu nogu. A sve vrijeme se rukama aktivno odgurujemo pod. I lice mekano, opušteno. I dugački udah, dugački izdah. Možemo da probamo da savijemo obe noge, da pokušamo da ispružamo obe noge. Možda čak pete da idu ka podu. Ali možemo i sve vrijeme da zadržimo savijene noge. Bitnije nam je da je kičma dugačka, prava. Dišemo. I spustimo koljena na pod. Opuštajući izdah. Još jedna pauza. I samo pustimo da sa izdahom sav umor izađe iz tijela. I ako nam prija da taj izdah bude glasan kroz usta, pustimo da bude takav. I idemo da se vratimo u marđari. I ponovo se vraćamo u pas dole. Izužimo kičmu. Pa ćemo da pređemo u položaj koji se zove visoka čaturanga, kao plank. Odgurujemo se rukama o pod. Pete guraju ka zidu iza nas. Cijelo tijelo je ravno. Lice paralelno s podom. Dišemo. I sad ćemo da spustimo koljena i grudi na pod, kukovi ostaju gore. Aštangasana. I odavde se provlačimo naprijed u kobru. Spustimo tijelo na pod, ostaju gore samo grudi, ramena, glava. Dlanovi su na podu, ali ne nose položaj. Proba je, možemo da odignemo ruke gore. Ostajemo u istom položaju. I dišemo ovdje. Ovo je klasična kobra. Bhujangasana. Ramena idu nazad i dole. Dugački udah. Kičma se izdužuje, grudni koš se otvara. Dugački izdah. Mekano opušteno lice. Vilice, usne, oči, obrve. I idemo da se odgurnemo rukama u pod. I vratimo se u balasanu.
Dugački udah. I dugački opuštajući izdah. I još jednom marđari. Još jednom pas dole. Dugačka kičma, uvučen donji stomak. Odgurujemo se rukama o pod. Pa visoka čaturanga. Hajmo sad samo da spuštamo kukove dole. Spuštamo kukove dole. Istežemo se ka napred, napred, napred. Otvaramo grudni košar, ramena nazad, dole. Pas koji gleda gore. Uvučen donji stomak. Pas dole. Opuštajući izdah. Mekano lice. I još jednom. Visoka čaturanga. Spuštamo kukove dole, istežemo se ka naprijed. Noge su odvojene od poda. Aktivne noge, uvučen donji stomak. Ramena nazad, dole. Odgurujemo se rukama o pod. I pas dole. Opuštajući izdah. Spustimo koljena na pod. Balasana. Otpuštamo sav umor i napetost sa izdahom. Idemo sad lagano da se podignemo u sjedeći položaj. Podižemo se pršljen po pršljen. Sjedalni dio ostaje zaljepljen za pete. Pršljen po pršljen. Sad na kičme. Ka gore. Ramena. I posljednja glava. I hajmo ovdje par trenutaka samo da zatvorimo oči. Ako nam nije udoban ovaj položaj, možemo da promijenimo položaj nogu. Ćemo par trenutaka da zatvorimo oči, da se umirimo. Da osjetimo kako smo. Kakav je osjećaj u tijelu. Što možemo da primijetimo, što možemo da osjetimo. Provjerimo još jednom lice. Vilice, usne, oči, obrve, tačke između obrva. Još jedan dugački udah. I dugački izdah. Lagano možemo da otvorimo oči. Pa ćemo. Sad ćemo da uzmemo sebi kaiš. I malo ćemo da radimo sa ramenima. Radimo ovako. Uzmemo kaiš i namjestimo ga sebi da bude onoliko dugačak koliko nam treba.
Hoćemo da prebacujemo prave ruke bez savijanja u laktovima preko glave. Donji stomak ostaje blago uvučen, kičma dugačka i prave ruke iza nas i vratimo. E sad, što je manji razmak između šaka, to je više intenzivno. Dakle, ako treba da sebi ublažimo položaj, širimo ruke. Ako osjetimo da nam je dovoljno blago, možemo da probamo da skupimo. Dakle, prebacimo nazad i vratimo. Pratimo da li nam se laktovi savijaju. Mekano lice. I vodimo računa o tome da se ne izvijamo previše u leđima. Nećemo ovo. Već hoćemo da kičma ostane prava. Samo ruke. Nazad. I naprijed. I podignemo ruke gore, iza glave i jedna ruka se spusti dole, druga ostaje gore, pa zamijenimo. I ponovo. I zamijenimo. Gore. I ajmo još jednom. Prave ruke preko glave. I opa. Vratimo naprijed. Ostavimo kaiš. Dobro protresemo ramena. I možemo ponovo na trenutak da zatvorimo oči. Samo pokušamo da osjetimo šta se promijenilo, šta se pokrenulo. Šta sad možemo da osjetimo u tijelu? Pa ćemo da otvorimo oči. I uradit ćemo sad položaj koji se zove Kamila Uštrasana. I pokazat ću prvo najblažu varijantu. A to je da sjedimo ovako, sjedimo na svojim petama. Koljena su na širini kukova. Stavimo ruke iza sebe. Prsti gledaju ka stopalima. I odavdje ćemo samo da podižemo kukove gore, otvaramo grudni koš, ramena nazad, pustimo glavu da slobodno pada. Odgurujemo se rukama u pod. I lagano možemo da se spustimo dole. A pun položaj je da se podignemo gore na potkoljenice i zakačimo ruke za svoje sjedalne mišiće. I hoćemo da rukama kao da razvlačimo ove donje pršljenove. Znači guramo sjedalne mišiće ka dole, guramo kukove ka naprijed, otvaramo grudni koš, ramena nazad, pustimo glavu da slobodno pada. Sad pokušamo da stignemo do svojih stopala, da spustimo ruke na stopala. Ako ne stižemo,
Imamo razne varijante. Možemo da imamo blokove. Možda će nekom trebati čak i dupli blokovi. Blokove bismo stavili pored stopala, pored peta. I umjesto da stižemo do svojih stopala, stižemo do blokova. Ovako. I slobodno probavamo. Možemo da, kad se podižemo, uvučen donji stomak, pažljivo se podignemo gore. Spustimo dole. Kontra položaj nam je balasana. Odmorimo leđa, pa ćemo probati još jednom. Idemo da probamo još jednom. Uštrasana. Podignemo se gore na potkoljenice. Dakle, ako trebaju blokovi, namjestimo blokove. Ako nam je previše ovo iz podignutog položaja, ponovimo ono sa rukama na podu. Vidimo šta nam prija. Blago uvučen donji stomak. Guramo kukove naprijed. Otvaramo grudni koš, ramena nazad. Pustimo glavu da slobodno pada i pokušamo da stignemo do svojih stopala. Odgurujemo se rukama o stopala ili o blokove ili o pod. Kukove guramo ka naprijed, grudni koš ka gore. Dišemo. I uvučen donji stomak. Možemo da vratimo ruke na donja leđa. Pažljivo se podignemo gore i opuštajući izdah. Spustimo se u balasanu. I slobodno malo razmrdamo kukove lijevo-desno. Možemo probati varijantu balasane sa raširenim koljenima i ispruženim rukama. I odgurujemo se rukama o pod, tako da guramo ovaj sjedalni dio da ide što bliže petama. Ili ako nam više prija, samo opustimo ruke. Opuštajući izdah. Provjerimo još jednom lice, mekano, opušteno. I idemo da se vratimo u marđari. I još jednom posljednji put u pas koji gleda dole. Dugačka kičma. Odgurujemo se rukama o pod. Ramena daleko od ušiju. Izdužimo kičmu. I idemo da došetamo ili doskočimo do svojih nogu. I idemo da sjednemo i legnemo na leđa. I protresemo cijelo tijelo. I par trenutaka se umirimo ovdje. I ponovo se povežemo sa svojim tijelom. Provjerimo kakav je sad osjećaj. Šta se mijenja? Šta se pokrenulo?
I sad ćemo da uradimo položaj koji se zove ograničeni most. Setu Bandasana. Savijamo noge, stopala su na širini kukova. Čitava stopala, čitavi tabani ostaju na podu. Stopala su paralelna. I odgurujemo se o pod, podižemo kukove gore što više. Istovremeno namještamo lopatice tako da budu što bliže jedna drugoj. Pokušamo da spojimo dlanove, isprepletemo prste. Ako nam to ne ide, onda ruke ostaju na podu, dlanovi na podu. I aktivno se odgurujemo o pod i hoćemo da tijelo podižemo gore, gore, gore. Ka plafonu i onda nazad, ka zidu iza sebe. A ne damo koljenima da se šire, koljena ostaju na širini kukova. Dišemo. Aktivno se odgurujemo i ramenima. I otvaramo grudni koš. Lopatice što bliže jedno drugoj. I još malo gore, gore, gore. Odignemo pete, razdvojimo ruke. Pršljen po pršljen, spustimo leđa na pod. Ispružimo noge, protresemo. Opuštajući izdah. I ponovo se umirimo i osluškujemo svoje tijelo. Pratimo šta nam svaki od ovih položaja donese, kakve promjene. Provjerimo da nema grča nigdje u licu, u vilicama, očima, obrvama. Sad ćemo da uradimo položaj ribe, Matsyasana. Podvučemo ruke ispod sebe, dlanovi ka podu, noge prave spojene. Odignemo se na laktove i aktiviramo leđne mišiće. Podižemo grudni koš što više ka gore, 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 gore. Ramena nazad, pustimo glavu da slobodno pada i tjemenom glave tražimo pod. Guramo se nazad dok tjemenom glave ne stignemo do poda. I aktivno se laktovima odgurujemo pod. Leđni mišići podižu grudni koš gore. Dišemo. Grudni koš gore, ramena nazad. Dugački udah, dugački izdah. Ko se osjeća stabilno u ovom položaju, da je glava stabilno na podu, možemo pokušati da izvučemo ruke, oslobodimo ruke i spojimo dlanove ispred lica. Ali još više leđni mišići podižu grudni koš gore. Mi ćemo neprijatan pritisak na glavi. Donji stomak blago uvučen. I laktovi na pod, odgurujemo se. Polako oslobodimo glavu. I prije nego što spustimo glavu dole, blago povučemo
bradu ka grudima i malo zarotiramo glavu lijevo, desno. I tako izduženu zadnju stranu vrata spustimo na pod. I ponovo puštamo da tijelo polako upija efekte ovih položaja. I samo pratimo šta se dešava u tijelu, kakav je osjećaj. I sad ovdje dok odmaramo, podićemo ruke gore i malo ćemo da zagrijemo zglobove šaka. Idemo da kružimo šakama, ali istovremeno masiramo svoje zglobove. Kružimo na taj način da sve vrijeme vršimo pritisak zglob o zglob. Zglob o zglob. Zglob o zglob. Laktovi se šire, spajaju. Dišemo. I polako kružimo. Pa promijenimo smjer kruženja. I onda protresemo, dobro protresemo šake. I probat ćemo još da uradimo most. Urdhva Dhanurasana, gornji luk. Ulaz nam je sličan kao za onaj položaj ograničeni most što smo radili. Dakle, stopala privučemo ka sebi, stopala su na širini kukova. Samo ćemo sada dodamo ruke, spuštamo ruke na pod, na širini ramena i pokušamo da se podignemo gore tako što prvo hoćemo da odignemo kukove. Kao ograničeni most, sve isto. Ali ćemo pokušati sad da iskoristimo taj talas. Da, kad podižemo kukove, da se jako odgurnemo rukama u pod i pokušamo da spustimo i tjeme glave na pod. Ili, ako ima prostora, možemo da iskoristimo taj talas, da ispružamo ruke i da se podignemo skroz gore. Aktivno se odgurujemo i stopalima i rukama. I kao u ograničenom mostu, smjer je gore ka plafonu, pa ka zidu iza nas. I još malo gore. Kad se vraćamo dole, odignemo pete, brada ka grudima, spustimo potiljak, pršljen po pršljen. Opuštajući izdah. Zagrlimo svoje noge. Opustimo se.
I možda možemo probati i još jednom da se podignemo gore. Ili ako je ovo bilo previše, da samo nastavimo ovdje sa zagrljenim nogama. Da se opuštamo. Dišemo i smekšavamo cijelo tijelo. A ako osjetimo da imamo snage u tijelu i da bismo da probamo, onda idemo još jedno podizanje gore. Kad se podignemo gore, samo pokušamo da dišemo smireno. Dokle god da stignemo. Nebitno da li je tjeme glave na podu ili smo se uspjeli podići gore. Smiren udah, smiren izdah. I hajmo. Ruke su na podu, odgurujemo se i podižemo se gore. Mekano lice, smiren dah. I smjer odgurivanja je gore ka plafonu, pa ka zidu iza sebe. I lagano se spustimo dole. I još jednom zagrlimo noge. Opuštajući izdah. Možemo da raširimo obe ruke u stranu. Pomjerimo kukove malo u desno. Spustimo koljena u lijevo, a glavu okrenemo u desno. Pa se vratimo u centar, idemo na drugu stranu, pomjerimo kukove malo u lijevo. Spustimo koljena u desno, a glava u lijevo. I vratimo se u centar. Još jednom zagrlimo svoje noge. I završili smo. Ko ima vremena, ako vam prija, mogli bismo sad da nastavimo u položaju šavasana, da ispružimo noge, opustimo cijelo tijelo. I odmorimo ovdje još nekoliko minuta. Samo pustimo da se cijelo tijelo opusti i prepusti podlozi. Kome je ovo bilo dosta, čas je gotov. Hvala vam.